Turn your Bibles with me to Philippians chapter number 4. Philippians chapter number 4. And we shall be reading from verses number 1 to 4. Altogether, Philippians chapter 4, 1 to 4. Therefore, my dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also through yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Don't let anything and anyone steal the joy from you. Masapol kakabsat nga kaslamulan na lang tutay nga kang kanayon. If you are to go anywhere with God, do anything with the Lord, we can only thrive through rejoicing. Mabali ako na tayo, jak maisagang iti rejoice, jak pa ba na pagbayad, yan ta globe ti rejoice, jak mabali na pagbayad, PLD ti rejoice, but you know what? If you're going to face the realities of our life, God said, put on my joy. Dahil iti dapat makita, iti lubong nga testimonyo ti biag tayo. Rigat ken nam ay, adaragsak teng agserbi ti Apo. Panagbisin, wenno panakapnek, adaragsak teng agserbi iti Apo. Sakit ken salunat, adaragsak teng agserbi ti Apo. Why? Because I'm about to teach you these wonderful truths nga isu iti source ken gapuna nga adarag-o ti kaunggan ti puso tayo in the Lord. Bless us this afternoon, dear God. Kuam ti gloria ken panakaidayaw. In Jesus' name we pray. Amen. Please sit down. Tell me the source of your joy, and I will tell you the quality of joy that you have. Tilubong ti source ti joy na nailubungan. Datayo nga tagalangit ti source ti joy tayo, ti Apo nga da sa dilangit. That's why the Bible says, rejoice in the Lord. For many instances, the word in the Lord na usar iti Bible. Philippians, Colossians, Thessalonians, nagkalat po sa buong scriptures yung salitang in the Lord. Children, obey your parents in the Lord. Wives, submit to your husbands as unto the Lord. Servants, obey your masters in all things as unto the Lord. So anong ibig sabihin ng in the Lord? Na i-connect ka digijay responsibility, digijay rubeng nga anungan tayo di pa nagbiag. Na i-connect. It means that the Lord is the reason. Isunat gapo that you do it. You obey because of the Lord. You submit because of the Lord. You rejoice because of the Lord. So ti ragsak ken rag-o tayo kakabsat adda iti Apo. What I'm going to do this afternoon is to teach you understand, to help you understand that in the Lord nga di joy tayo adda iti Apo. Kasi ti battleground iti biag tayo kakabsat. Battleground iti ayan iti talaga nga struggle kan challenge ti biag tayo is in the mind. So allow me to teach you from the Word of God. Tapnon ti kastagat maawatan tayo deti in the Lord. What are the things, the truths involved when no factors no kumamula kakabsat kat di ba DJ ikabil mo kat isut mang palang token kuanan. So ana digitoy nga banbanag iti Apo nga isu iti mangtedrag o ti biag tayo nga mangpalang to. Ti kunanan nga ni David, you are the health of my countenance. Makita nga ti Apo yan tarupam. The health of my countenance. Especially kadigiti nga aldaw, studya ko na ni JP, umad adot madip-depress. Idi na minsan nang nagkumot yan ta radyo, day dyan nagbakil, ngam nabayag nga aldawon, sakbay nga nakita da. Ulo langan ng ti adda nga nakabitin, di bagi nagatnatnagan di baba. Isu ba di jay? Sa Bali. Deti kat karpintero mo, Tito Dino. Karpintero isuna, nga nagbakil mo. Sa Bali mo, dyan baga ni JP. So umad adot madip-depress kakabsat. So nga, if you are to tell me nga na importante deti nga rag-o kakabsat, I beg to disagree. Because no panang sango dagiti banak ti panagbiag, masapol nga dakin na lang to the health of your countenance. Listen, ti rag-o ti Apo ti salun at ti kararwam. The joy of the Lord is the health of your soul. You better take good care of that health. Napinda sa pagsaritaan ti physical wellness, ngay may mayat nga pagsasaritaan ti spiritual wellness. Mayat nga nasalun at ti bagi, ngay may mayat nga nasalun at iti kararwa.
Babaan ti panakataripato ti na espirituan. And I tell you today that the health of your soul, the strength of your soul is the joy of the Lord. So how do you have this joy? In the Lord. What are the things involved? Dayjay ti kayat ko nga isuro kada kay itang malem. The reasons to be joyful in the Lord. The reasons to be joyful in the Lord. Okay? Tapnon ti kastagat, digito'y kuma iti kanen ti panunot tayo when no kasla pagduelan, kasla i-meditate tayo met kakabsat nga kas Kristiyano. Okay? Number one, rejoice, number one, our names are written in heaven. Our names are written in heaven. In Luke chapter 10, kastiti ko na ni Apo Jesu Kristo, verses 19 and 20. Luke 10, 19 and 20. Adto ikan kayo ti panakabalin a pumayat dagiti ululeg ken manggagama ken amin na panakabalin ti kabusor ket awan to ti mangan ano kada kayo. Of course, deti akat inbagana kadagiti disipulo. During the time of miracle, when there was a need for miracle signs for the kingdom of God, di ba? And then in verse number 20, ngem di kayo agragrag o iti daytoy. Kasam ta payatam kakabsat deta kobrahang kagaten nakagatsang kang man ano? Awampulos iti maka-harm king ka. But you know what Jesus said? Di kayo agrag-o iti daytoy. Referring ka dayjay nga power nga itid nakadakwada. Adagiti espiritu pa iturayanda kada kayo ngem agragrag ukay ket di tadagiti nagnaganyo na isurat dan ijay langit. What the Lord is telling is this: whatever success you have, don't draw your joy from it. Rejoice in the fact your name is written in heaven. Ngamin, dayjay balaygi mangted ti ragsak, ngem saan nga agbayag dayjay nga ragsak. No nag-graduate kat grade 6, kinset na yukur king ka nga medal, hanga lifetime nga ragsak mo dayjay. Dayjay lang nga kanito. Idinalpas graduation nen, nabsug kan, nag-aawit at taon, so what? First year high school kan, second year high school, another chapter of life. But the Lord is saying, look, successes are come, and I will be the one to give you this power. But rejoice not because of the power I give you to succeed, but because your name is written in heaven. Dayjay mismo nga nang king ka ti kapasidad nga agbalaygi, ibagbaganan ka nga ti dapat rubeng ka nga pagragsakam na isurat tinagan mo jay langit. That we have assurance of heaven. Daman dagiti kasla, mamisan tayo on the other hand, iti daytoy nga lubong kakabsat, ngem bumawi tayo ti ragsak, gaputa adayin sagana ti apo kadatay sa jay langit. Nagsusol winning ak dahiti ti may isang approach nga kasla makitak nga pakarelatan dagiti tao nga pangalak mo ti kaslang attention da nga dumngeg kanyak di ibagat. I would start by saying, amom ko nat, napintas mo ti agbiag dito rabaw ti daga. And I go on to tell a story, manipo di dagtaunak 20, 35 akitan, umabutan ti agarup sa nga pulo nga different countries ti napanak. Mayat no, dadigiti nga pribilehyo. Mayat no, dadigiti nga gundaway. Ngayon mom, napimpintas ti plano ti Apo king ka. Langit. Kat di man mapadasan, digijay nga napadasak. Hamuman nga maragpat, digijay nga naragpat idadaduma, okay lang yan. Basta amom nga langit ti papanam. Si, dakkilabanag nga mangted ititibker tirik na tayo kakabsat, nga adda napimpintas gayam nga pagturungan tayo, kumpara kadeti agdama nga paglaslasatan tayo iti rabaw iti daga. Our names are written in heaven. So, liwliwa ti bagbagim. Nogbisita ka, i-relay mo't deti nga mensahe, kat kunam, gyaman aklangan na naputa at dalangit. Agyaman aklangan na naputa na isagana kanyak iti langit. Praise God, we are heaven-bound. Are you glad today you are saved? So, that is the best reason to rejoice. So nga, agisem kayo kakabsad. Makaisem kayo mo lang? Ha? Makaisem kayo mo no madilat ta kakabsad. Ano nga tat makapaisem king kaaya? Kala di ubingak kat ada di istorya nga DJ kano prinsesita kakabsat kat ikan kano ti ari ta katawa nga garigik DJ prinseseta. Awan pulos makapasangit king kuana. Tukki-tukki ganda adadamo dagkat katawa kakabsat. Kadam amin. Ket kunada nga kastagat adamu da nga nalaing ijay nga pagarian. So napan kakabsat ket inaramid na muino ana nagiwat si bulyas. Jay sangwanan jay prinsesita. Katawa jay prinsesita ngam di ko ang aglulwa kun na jay ari napagbilib. Di ba? Intod na jay kagudwa iti kinabaknang na napagsangit na.
Ngam datayo kakabsat kat hanti agbiribirok timang pasangit ka datayo. Kitkitaan tayo di mang titirak o. Tatay ko na akong kakabsat, kasapulan nga nalang to tibiyag mo, the health of your countenance, take good care of that, brethren. Tano saan? Nako, hantay kayat nga panunutin, hantay nga mapanidayan nga aspeto. But the point is this, you've got to take care of the health of your countenance. Palangtum takararwam, palangtum ta spiritual life mo. And God said, rejoice in the Lord. Pastor, maibagam deta ta napigsa ka. Pastor, maibagam deta ta ubing ka. Oh yes. But the command is not only for 35 years old like me. The command is not only for teenagers like this adding. The command is for every one of us. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Number 2, reasons to be joyful in the Lord. In the Lord, aday tinaganti nga na isura di langit. But number 2, we know this fact. Amu tayo daytoy, ken amwen yun, hanyo paingaan mo, God has a wonderful purpose for my trials. God has a wonderful purpose for my trials. Amoy timang pa-excite ti journey. DJ makitam, DJ pagturungan na, DJ nga journey. Hala nga DJ, nagpasaram nga journey, but where it is going. Nagrigat ko makakabsat, amoy nagrigat man ti aglogan ti aeroplano. Amom di na pangkam di UAE kakabsat, napanak di UAE kung nakidi. Manong nga oras di nga nakatuwo ka, grabe, nagkitang nga ta. Ano di oras na lipadak pa ikid kakabsat, ti malagip ko lang ka, di papami ka, di preacher, di Ferrari World, nga nagsakay kami, di the fastest roller coaster in the world. Imagine that? The fastest roller coaster. So, nagtuok ti biyahe kakabsat. Di ba? Damagan nyo ka digite nag-abroad. Nakatutuok dito nga biyahe. Ngimti pang panunutam kat papanan na dito nga tuok. Where is it going? So dapat kakabsat as Christians, umuneg kuma, ag-mature tayo, ti pan naka-amiris. Saan lang nga kitkitaan tayo, jay practical nga aspeto, ti pan nakasulbar, di parikot tayo, nga di tayo maiturturo, hinggang na masolusyonan, ngam kitaan tayo kuma, apay, ngayon palubos ti apo, nga glaslasat ka, iti day ta nga stage, ti panagbiag. Nga numapang kagbisita kat adati tao nga kaunselam kat kayat mong encourage ti goal mo palang tuwem. Tanuhang nga lumangto kakabsat, baka maaros pa mati na in the years to come, dim makita ti church detan. So palang tuwem, pa-encourage sa, paragsakem, but how? Tell him this, among brad, excited man nga makapanunot dito ibagbagam nga problema. Adalakat na pintas nga isagsagana iti apo. Then you go on to tell the purpose of God for trials. Kat no dumkat king kwa nakat kunana brad amom nagpintas man dito nga imbagam. Pero mi nga nagsipngat ti pa nagkita kita yung nakasagana kat ti kutsilyon brad na ngam na imbag ta bimisita kakat dito pa nang ibagam kat nalawlawagan ta panunot ko. Iso nga adaturod kung agan anos kan mangibtur dito trial ko ita kasi nagmayat nagsamit man deta truth ngayon lawlawag mo brad. Ano day nga truth? Jay pa nakaamiris, jay purpose ti apo. You know, I do not claim nga nabayaga ko na Kristiyano, but I have lived enough as a Christian to tell you that problems, the issue in life is not only the problems, but what God wants to accomplish through those problems. At the purpose amin ti apo kakabsat, I'm going to show them to you. Ang nagpapada, dagiti challenges tayo ti panagbiag. Priority versus needs. Siyempre, makumikuman tayo, madanagan tayo, ti panakaisakad ti pamilya, ngem, kasanungar di pa nagserbik met ti apo. Your faith in the midst of unbelievers. Sika lang ti Christian kadeta nga pagtaengan nyo. Kaya siyempre, nagrigat nga, agapu ka ditoy, agawit ka di balayo, dim amuno, anat madatnam. Revive ka nga imay nakikimong idiagawit ka, pumayat ti patugtog dati ay worldly song yan tabalayo. So how do you survive in those kind of situations? God's will versus our will. Amom di pakayatan ti apong narigat ka nga agtulnog. Narigat di pusom. Nga sumurot, iti kaya ti apo. Series of setbacks, kalaki ni Job, agsasaruno. Di mo lang malpasan di problema. Dumagdagsan. Rumigrigat kasla bantay nga umululi ka kakabsat kat awampig samon no kitaam kakabsat kat ni apo. Kasla bito ka ti manok adayupay. Obligations. Di kiti siguro napakaturturugan ti ado kada tayo. Battling over our weaknesses. But you know what the Apostle Paul said? None of these things move me. Because his joy is not controlled by circumstances.
Amom no, da tao nga maing inggit king ka, kat patpadagsin na ka, kat iso tinakapukawam tiragsak. Do you know what that means? He is in control of your joy. Would you allow that? Brethren, you don't have to live your life miserable for the rest of it. If you can actually have a joy of the Lord in the Holy Spirit. Hindi mo kailangang mamuhay for the rest of your life nga miserable ka. When you can actually enjoy your life and your journey with the Lord in the Holy Ghost. The Bible says in the book of Romans, let's look at it. Romans, mga kapatid, in chapter 14, verse number 17. For the kingdom of God is not meat and drink. Ano yung meat and drink? Rag-ragsak na inlubungan. But the kingdom of God is righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. We are the children of God's kingdom of this present time. Datayo, dagiti anak iti hapo. You don't have to live the rest of your life, mga kapatid. Life is too short, nga tilang lang spendam kat puro lidliday. We are not trying to ignore sorrow and grief. We are about to discuss about that. Pag-aaralan din natin yan. But you don't allow yourself to be carried about kadigitoy nga negative nga panpanunot kan amin na bambanag. Gladness is wellness. Let me say that again. Gladness is wellness. Makitam ti may sa Kristiyano nga uri adot panubok na iti panagbiag, ngem na unek ti panakaawat na iti apo kakabsat, hanggang nga maasyan ka deta. Kasi tumpaw, uray ana iti paglasatan na. He will stay afloat. Kaasyam kit di tay Kristiyano nga piman, birbiru ko na ti ragsak, iti nainlubungan tagpaiso, at danto makaisabot king kwa na day nga ragsak. Nang runa, no isot maisabat ka day birbiru ko na nga lang ay, liwliwa kan pagragsakan nga nailasagan. Pero alam natin mga kapatid, isot pa kaikalangan ti spiritual life na, pakayadaywan na iti apo, kat saan nga napintas, iti kamaudyanan nga pagbanagan na. Isung ase Christian amirism amin, di gito'y kunamnog, backslide dak. Dito nga dapat nga aramidek. Akwitak nga dat pa nagserbi ti apo. Pukawak nga dat ipamatik ti apo. Saan? Masapol nga nalang to ka, gladness is wellness. But how do you become glad? You need to understand God's wonderful purpose for my trials. Day taman kakabsat, itikas la panangas assess ko ti biyag ko. Kumbaga, adaak ka day action, ngem umadayo ak basit nga kalabuy-buya ak day biyag ko, ngakit kita ak apo, anak aramidem iti day tabiyag ko. I'm trying to look at it. What are you trying to do with my life? Kat kita ak kakabsat di pagturungan na. Nagragsak nga panunutin nga, wow, God will help me solve my problem. But He wants to accomplish something bigger, not only solving the problem, but it is going into something nga mang expand pa iti kayat na nga panangusar iti panagbiag ko. I can show to you verses in the Bible, tapno di kastagat makita yo kakabsat. Let's move to 1 Peter. Tignan natin dito sa 1 Peter chapter 1, verse number 7. 1 Peter chapter 1, verse number 7. Lasting joy di gito. Di gito iti joy kakabsat nga, wow, hanamagatang iti anyaman na pirat. 1 Peter chapter 1, verse number 7. That the trial of your faith, being much more precious than of gold. Kitam di panangkit kita ti apo no masuot ka. Kasde ka dit panangkitam. No hamo makita kasde ka kabsat talaga. Narigat. Dapat makitam kas panagkita ti apo. So no, the problema miti dating agdama, kasano pa nagkita ti apo? Being much more precious than of gold that perisheth, the Bible says. Though it be tried with fire, lumasat man iti apoy, might be found unto praise and honor. Day gamit ti purpose ti apo. Nga babaan ka deta pa naglasat mo ti problema, agaramid ti apo ti maysa nga pakaistoryaan iti dayaw na. Day lang. So no maawatam day kakabsat, kayat na nga sa wen, awan danagamon ka di kita problemam kasi day outcome na kakabsat, pasamakan, pagpalinan nga pagbalinan ti apo day talik ka lang keng kuana. Just hold on to the Lord. Just carry on. Because the Lord wants to create a story unto His praise and honor and glory. Siyempre, no hamo makita pa lang amin, napadasan yun kakabsat, dete, kaslang nag-review kayo kuma iti boxing mo no basketball, nga dim amu pa no sinut na ngabak.
ngem napasamak DJ ngay ayamen. Replay, i-replay isuna, ngem dim amo no sinot na nga bak awan nakaibaga, ngem amom nga napasamak idikalman DJ ay ayam ti Lakers kan na ana di kalaban dan. Wan. So dim amo no sinangabak. So ti kayat mo inka di dulo nga sigot tapno makita am sinangabak di kad mas enjoy mo nga buyaan at amom nga nangabak tay bet mo. Is it not the same way? Nakita nga di bandang huli, winner kagayam in God's point and standard. Di ka di pa nakamiris mo nga di dulo, dahi nga pang nagsagabam, winner kagayam, gapo itiyapo, enjoy mo, dahi nga pang nagsagaba. That's how you have the joy of the Lord. Sana maintindihan nyo yan, mga kapatid. Na-enjoy iti agsagaba, no makitam, winner kagayam. Sikat na nga bat. You're not on the losing end. We are on the winning side. And then in 1 Peter chapter 4, verse number 13. Teka, ibasa ko muna, no? 1 Peter chapter 1:7. Sabi niya, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen, di upay nakita, ngem ay ayaten yo. In whom though now ye see him not, yet believing, you rejoice with joy unspeakable and full of glory. Amoy ti may isang advantage, sigitin inaunang amda tayo, experience. Iso nga di rigat tayo, makaisam da, kasi ang muda, nasayat mo tagbanagan na. Ngam da tayong agdama, hantay pa nakita day jay, ngam isuda nakita dan. Experience. Kat day ti Biblia ipakpakita na kakabsat, ti pagturungan, lagi ti pasamak, ti panagbiag. Tapnon ti kasta jay panunot mo, imbes nga ti dingdinggan na, day ti doubts can fears, nga iso ti mang sulot-sulot, mang sulog-sulog ta panunot mo, dahi kumasa utiapo ti dapat nga dinggim ken pagbiagam. Kasla kumako na idi agtagibi kami kat adati nagkuna kada kami idi kat oh pastor ko na malasatan yung tumudla deta dakam nga rod idat tagat kasla di mi pay malagi puno kason trigat mi nga nagtagtagibi idi. So no dingdinggam kat kaslang wow sana makakarating din kaya kami sa ganyan. Parang if you're at the moment di makita nga kasjay ti pagbanagam. Yung itata, medyo nalpas kami kadijayin kat, gusto, nga talaga, kat isumati iba kami kadagay Romel. Malasatan yung tumot lang, digit ang rigat, Brother Ryan. Mapadakil na basit, digit ubing, sabalin tumot, jimated, naging ka nga namay. Nang runa no nga nasweng, amen. Digit advantage sininauna, experience, nakita dan eh. Datayo kat sa ampay. So what the Lord's trying to say is this, nakitan ti apot pagturungan, di kita nga biyag, di kita nga panubok. Kat imbaganan, where it is headed. Why not look into it and say, Lord, mamatiak, agtalekak. Agtalekak kan ka, kadeta nga banag. I will trust you. You know? And then in 1 Peter chapter 4, verse number 13. 1 Peter chapter 4, verse number 13. No diket agragsak kayo, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. Oh, puro joy, di bagbaganan to eh. Kasano nga gragsak kang sagsagaba? Kasi makitam nga, makipagsaga, pribilehyo nga, maambunan ka, DJ sufferings ni Apo Jesus, yung bang, man, kalati arig nagat, DJ, hirap ni Apo Jesus, mapadasam mo't kat kalang privilege mo taya. Ipakpakita ti Apo king ka, digiti nga banag. In James chapter 1, verses 1 to 3, James chapter 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy. Ibilang yu arag-o. When you call into diverse temptations, knowing this, nga amuyo. He's trying to tell the purpose of the suffering. Nga anat amom, the trying of your faith worketh what? Because along the way, you will need patience. We did not start in life patient. By nature, we are all impatient. Katiya po usaran na, digitoy nga parikot mo ita, tapnon imuli na ka iti panaganos, kasi kasapulam deta ka digiti sumaganad, nga pamendisyon ken banag nga ipatalag iti apo ken ka. So, this thing you would come to God and say, Lord, is that so? Okay, Lord. I will welcome these problems, and I will be mindful you want patience. So mindful ka, di kayo i-develop ti Apo. Tunukwan, maka-give upon ka haan. Patience ti kayat ti Apo. Kayat ti Apo, hanak gaya mabalin nga i-bless pa iti Apo in a greater way. Aging nga sanak mamuli iti patience. Patience.
So kung MD, you are in that stage. Panagan anos. Siyempre, no, kahit mo nag-apply kang na-accept ka nga sigod. Nang runa, no, amom nga, kompleto ka mo ti credentials with all the recommendations. But what if there is a delay? Or it could be disappointment. No mabasam deto, ikat maamiris mo, at idug pa pa nagbiag ni palubos ti Apo. But you've got to bring patience with you. Na overnight, lata kakabsat nga mamuliging gamot, dahil nga spiritual trait. It happens through trials. One of my favorite, listen, as a pastor, may sa paborito nga pagkap-kaptak nga verses. Nga mang-awat kun mang-amiris iti purpose ti Apo, digijay sumangbay ti biyag ko. Is 2 Corinthians chapter 1. Favorite verse, besa nga life verse ko dito yung maipanggap ti trials. So ano siya ti da kayo kakabsat, encourage ang kayong advisean, kumita kayo mo ti life verse yo, nga pangkwayot bagbagiyo iti trials. Okay? Life verse. Dito ti life verse ko ti trials. And I have found this true all the time. All the time. All the time. All the time. Iti agaw-awit kam kini Edward. Ada digiti ibagbagak nga principles. Kat he was being blessed. Permit yaman na nga maibagak. Ngimhang ko basta na ibaga digijay. Ngahan ko na-discover nga wisdom ti panagbiag. Nuhan nga gapo dagiti trials ti ministry. And every time, nakitak nga kasjay gayam Apo, isumot lang nga paglasato nagti problema. Tapnon through the experience and wisdom, I could mentor the next generation. If that be so, Lord, welcome trials. If that will make me a better mentor to the next generation, welcome trials. Bring it on. Bring it on. My life verse is 2 Corinthians 1:4. The Bible says, isu amang liwliwa kada tayo, iti isu amin na pagladladingitan tayo, tapno mabalin tayo aliwliwaen to mentor them, comfort them. Liwliwaen to ida, dagiti dati uray amin na pagladingitan, gapo iti liwliwa apang liwliwa metlaeng ti Diyos. So what as why I was trying to tell him? You know what the Lord taught me? Kasi iti discussion may tayo how to overcome pride. It kunak amom, there are many instances in my life I learned some principles I learned the hard way. I learned through trials. But here, let me just tell you. Kaya sinasabi ko sa kanya, yung bang you want respect kasi ubing ka pa eh. Kasi, you know, you don't demand respect, you earn it. Kamu ibagang, hey, you respect me. No. Patunayan mo. Patunayan mo sa sarili mo yan. Yung, let no man despise the youth, ubing kag pa iso awan dapat mangumsi. Ipakita ma. Be an example of the believers. Ta automatic to ti tao nga nangatot pa nagrespetar naging kanu makita da iti imaken parabor ti Apo ti biag mo. And I told him, I learned that verse the hard way until eventually nagsink in kanyak kat isut ng balanse ti kinaagresibok nga agtutubo. Kasi back then when I was young, I was very aggressive. Ngam digitoy ni balanse kakabsat kat aduang nga sitwasyon ti naglasatan kat digiti sa uti Apo iti binirbiro ko nga manganser digiti question di bang panunot ko every time no daw kat Apo iturong nat sapulak ti verse nga manganser digiti kat isut liwliwag isut nang enlighten kanyak na awatak ti kayat ti Apo iti biag ko. And now I'm not saying hangko kahit nga unaan nga panunot DJ kwa ti Apo amok ka napimpintas pa digiti pampanunot ti Apo ngam di adda di panunot ko. And that's what I'm doing today. I'm trying to collect some principles and in my journey as a pastor, in my journey as a father, in my journey as a Christian. Because who knows, there will be travelers along the way who will need those principles. That is the purpose of God. Iso nga no, do umay ka kwagat, umay DJ na intawan nga, medyo madanagang ka basit, medyo parikot ka basit, medyo gladingit ka basit, nga malagip kung tumunti 2 Corinthians 1:4. Lawang nga ro Apo. Siguro, agaramit ka man, istorya ti biag kun Apo. Tapnon isot mabaling kung nga pang-encourage digiti ubing. Nga ro Apo, tulungan nag-ikanak ti wisdom. Napimpin, lang tulat panunot mo kakabsat nga mang sarangat ti problema no, dakas jay. Hello? I hope clearin ka kabsat. I don't need to go any farther, but you know, iso nga nakamay-mayat. We faint not. Don't be discouraged now. Hanggang nga mo upay ka dito agdama nga paglaslasatan.
Gundawayam kit di nga umuneg ka ti panagam-amum kini Apo Dios ket tandaanan because you know what? You never know. Usaran ti Apo tabiyag mo in that aspect to encourage and inspire others for the Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 1:4. Permi kanyak, deti 2 Corinthians 1:4, life verse, may isa nga life verse ko, buhay na buhay sa akin to. I can tell you more, ureg, balbalum tayo kakabsat, instances upon instances, episode upon episode, but the bottom line of it all is, 2 Corinthians 1:4 has been one of the verses in the Bible nga nang timon ti panunot ko, no umay, dagiti challenges, iti panagbiag, kan iti panagserbi, iti Apo. So I hope, makatulong mo't kada kay DJ nga ba nakakabsat. Amen? Let's move to number 3. Pangatlo, mga kapatid. Not only that, but the source of our joy, the reasons of our joy, number 1 is our name is written in heaven. Number 2, God's purpose. Maawatan tayo, DJ, kaya ti Apo nga mapasamak, DJ, biyag tayo. Makita tayo, DJ, pagturungan na. Okay, so nga maddantay ti panagandur, panaganos. Number 3, joy as a result of sowing in tears. I just told you, we cannot ignore sorrows and grief. Umay, damit na talaga. Humanly speaking, adda pa nagsangit. Ngem amuyo, kalpasan ti panagsangit ket panagragsak. Psalms 126 verses 5 and 6. Psalms 126 verses 5 and 6. The Bible says in Psalms 126 verses 5 and 6, dagiti agmula nga grungrungaab. Kunana DJ, may isang classmate ko, di Bible school ini. They that go forth and weep it, kunana. Nagpreach ket kunana. Dagiti mapanagmula ket agrungrungaab, kunana nga in preach. Yamaan, kunana ti Biblia, dagiti agmula ka dagiti lulwa. Agapit danto iti ragsak. Adaragsak kalpasan panagsagaba. We see in here that there is a weeping and there is a rejoicing. Nga ti analogy na sowing and harvesting. Mabaling ay ti dating agdama stage ti panagmula iti adu nga lulwa ken ka. Ngem uri aglulwa ka ti kunan ni Apostol Pablo, sorrowful yet joyful. Sorrowing and yet joyful. Kunan ni Apostol Pablo iti Book of Corinthians, sorrowing yet joyful. Agpay sung aglulwa kang MJ kaun ganti puso, maliwliwa ka latan. Kat kunam, uwana po. Agimulak latat lulwa, taamok to nga ragsak ti kasukat na digitoy. So you have joy in sorrow as you sorrow because of those situations. Ano digitoy kakabsat? Ngamangtad ka datayo, ti panagluwa. Number 1, madadagsanan ka kadigiti kararwa. Tears in winning souls. Madadagsanan ka. Winning souls. Amom na winning souls kat digiti kararwa nga masapol nga masarakan da iti dalan. First, lost souls nga mamuda ni Kristo as their personal Savior. You know, madadagsanan ka. Or maybe Christians who are losing their way. Makalwa ka madadagsanan, makoncernan jay puso. Po, deti nga kabsat. Pauna yun, mayaw awan iti dalan na, makasangit ka nga mang panunot. Ngem, amum nga di pa nagsangit mo, iti Apo, makitkita na dingdinggan na. Kat ti kasukat nanto deta nga sangit mo, ragsak. Kat ko nam, Lord, thank you. Imbagta da imbagam nga verse, nga ti kasukat gayam ti lulwa kat ragsak. Brethren, long time ago, the Lord has said this, that he that goeth forth and weepeth, bearing precious seeds, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Isong rin aglulwa kang agsangsangit, gaputa madadagsanan jay puso mita. Di ka maupupay. Agluwa ka latang, di ka maupupay. Agragsak ka latamo ti kaungam. Sorrowful yet rejoicing. Weeping speaks of our burden and concern for those who are not yet saved. But you know what? Anyan to nga ragsak into numasave da. Anyan to nga ragsak melti numasave ni tatang mo. JM, no digiti naganak mo ka dorm tumutun diti unag iti church. What a blessing. Amom dumteng ti time nga itatagat permi nga agas asog kati yu umay mo pa nakigimong. Ngam tuno na save dan kat imay dati kas lang mamis mo to dati nga panagas asog mo ita. Totoo lang. Numaawatan nyo di bagbagak kakabsat. Idi, siyempre ita agas asog ka. Oh,
paunay tirigat nanti mapan makigimong agawi dak apo ti madanuna ka apo dete pasabtan nga nakaragragsak ka kuma agawi da kaput balayo ta na bless ka ti preaching sana ibaga kabaybayag tagimong yo. Sana kapag sawan dakas yung kakadaginawan. So apo paunay na po. Kasano nga kabayag nangan anusak ti kastoy apo nga panagserbiking ka. Eh siyempre isang sangit mo ti apo, right? Dimtang ti time, after 50 years na saved da. Kadwam isudan nga agserserbi iti apo. Nakaragragsak kayo. Sa balin, jay joy mo, di ngamin. Ngayon, mamiss mo ako na apo, kita man lang ide. Mamiss ko man dedi, pero nasamsam itsa di, relasyon ko king ka ide. No kung manaawatam ide, nga kasi jay gayam di pagturungan na, di hangga kung manapupay tarik nam. Isor nga dapat, awatam dedi, bagbagati apo, ti kasukat ti lulwaragsak. So agluwa ka latangem di ka maupupay. Agsangit ka latangem di ka maupupay. Tati kasukat na ragsak. Maybe, anak kakabsat nga kunatayo, apo, kasano nga tadigiti anak ko. No kasano da nga dumadadakkel tumet, no kasano to kastoy. Agluwa kayo ngum di kayo maupupay. Because ti kasukat deta nga luwa ragsak. Makitam ton nga agsublida ti apo. Makitam ton nga umasidag da ti apo. Makitamton nga sinabot ti apo idan along the way. Kat itatan kakabsat, sumango dan ti apo nga kas ni Apostol Pablo, nga kala nagtangken ti puso na kakabsat, ngam sinabot ti apo on the road to Damascus, kat totally wala siyang nagawa kundi sumuko sa Panginoon. Kat nasave isuna, kat kastat makitam, nang runa no kabagyam kat masave da na apo, paunay nga ragsagan. Wala nga pastor, kas lang mataya, kundi nga ngarik matadot, saksakit kun, kadjakbot lang makita nga masave dan. Baka inton matay ka isot pa nakasave da. Taumay kam to ag necrological yan tabalayo. Kat istoryamin to ti kinaanap mo ngagserbi kat matukay to ti riknada kat kunada, itultuloy ko ta inrugi tay anak ko. O, di ba? At least, adaragsak nga sukat, de di pa nagsangit mo, dim nakita to yan. Sa muna kapulapul ida. Ngemhan nagsubli dahito sa ti apo nga awan iti banagan na. Nuko na ti apo nga ti agmula ti lulwa agapit ti ragsak patsenyo di jay. Pagbiagam kaptem kat kunam Lord, I'll take that word. Ti agmula ti lulwa agapit iti ragsak. Winning souls, amen. Mabalin nga ti tears mo iti deti nga gundaway is the tears because of your spiritual concern for those you love. Medyo related ka deti imununa. Tears of concern because of those you love. Ni Apostol Pablo, digiti sursurat na kakabsat. No kita nyo, digiti nagsuratan na, at dati makitam nga kaslang nagtracean itilwa. At ako na isurat ko dito yung agsangsangitak. And tell you even weeping, kuna na di Philippians chapter 3, that they are the enemies of the cross of Christ. Permi nga makasangitak nga mangibaga kada kayo kasi amok tirigat yung nga pagpasaran nyo, ti panang riribok danto kanyayo, ti panang kuriro da kanyayo, ti panang upay danto tarik nayo, pampanunutek kaya yun to nga ta. I tell you even weeping. Paul said, he was so burdened for them. That is why Jeremiah is called a weeping prophet. Kasi digiti kabagyan nang iso digiti Israelites and the Jewish nation has turned away from the Lord. And He is there standing to warn them and call them back to God. Ngayon kala, natangken titil-til da kakabsat, handa kaya ti agsubli ti apo ko tagsang-sangit. Amin napapanan na nga kasarsarita, agsubli kayong ti apo, agsubli kayong ti apo. Mamis na kay ti apo, mamis ti apo, ti fellowship, ng awang makita na kakabsat nga mga appreciate di he was a weeping prophet. Ngayon dumteng to the time nga, digito nga panangas kasaba ni Jeremiah, ni Isaiah, umayton di millennium. 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ. Na digijay nga pa nagsangsangit da, ado nga taon tinaglaba, sakbay nga imay itiragsak. But surely, every tears will have a harvest of joy. May katlo kakabsat, nga mangtad itirag numan pa'y aglulwa tayo ka tears in praying. Di pa nagkarkararag, nagsangsangit kang isang sangit mo itiyapo. Sino kada kayo ti ada isang sangit na itiyapo ng ikarkararag? Ada kada kayo, kada kayo ngagbuy-buya, ita live stream itata, ada kadi isang sangit yung ikarkararag tiyapo. Nga mabalin, awang pa kaibagam, ngam sikay, tibukod mo, isang sangit mo tiyapo, nga silent prayer. Only your tears are the words that come to the Lord. Nga mamuyo ni Hagar, nagsangit,
ti Apo nagrespond. Katwal alam ni Hagar, kat sabit lang ka, di plano ti Apo kakabsat kini Abraham, kumbaga kat kaslang awang kumapay kat ti, kumbaga kat hana ko mapampansinan ti Apo, di ba? Kasi sabit lang siya eh. Pinututan ni Abraham, nagkaanak ni Ismael. Kat ti dapat nakakabsat kat ni Sarah. Nga eventually ti anak dagat ni Isaac, iso dayjay itilin niya nga, kayat ti Apo ngem, kuna ni Sarah, ni adadto ni Hagar nila. Oh. Kat iso kakabsat, di ti napasamak, so sabit iso na ijay, pinagtalaw nga rod ni Abraham ida, di ba? So dagi na kini Ismael. Kat siyempre, awang mangisakad kanyadan, tawang mutan ti ama. Nagsangit ni Hagar. Kuna di Genesis chapter 21, verse number 17. And God heard the voice, kasi kuna di verse 16. Ket napan, ket nagtugaw, kasi, guri kayo, kitan tayo, tapno medyo marik na yung mata, baka medyo agluasit kayo mo't nga makangag, dito istorya mo't ni Hagar kakabsad. Verse 14, ket ni Abraham bimangon anasapa ti bigat, nangalat ti tinapay, ken maysa alalat apagyanan ti danom, ket inted na ida ken Hagar, nga impakaratay na iti abaga na ken ti ubing, ket pinapanaw na. That's all I can give you, a loaf of bread and water. Go. So napandang rod kakabsat manong nemi. Ket pimanaw ket na magpagnada iti latang iti Beersheba. Agkatang-katang daidi manong nemi. Ket ti danom iti lalat na ibos. Manong nemi. Ket ingkabil na iti ubing iti linong timay sa akayo abasit ket buybuyaan na di anak na. Manong nemi. Ket napan, ket nagtugaw, iti masangwanan, iti adayo, tapnuhan na kayat nga makita, di anak na, di pa nagsangit na. Iti kastamadanon, iti biyat ti pana, takinunana, jak ko mamakita, ti ipapatay, ti ubing. Hangko kaya nga makita, nga ti anak kumatay. At awang mo't kanundan, awan inumundan. Piman, manong nemi. Ket nagtugaw, iti masangwanan, ket inyikis na, ti timek na, ket nagsangit. Ket ti Diyos nangeg na ti timek ti ubing. Ket ti anghel ti Diyos inawagan na ni Hagar nanipod sa dilangit, ket kinunana kenkwana, anya ti pagdanagam Hagar, di ka agbuteng, ti Diyos nangeg na ti timek ti ubing, iti ayan na. God is listening to your tears. Imbaga na, kaya ti agmula iti lula, agapit iti ragsak. Manginanama tayo kakabsad. Hannah in the Bible prayed and wept bitter tears. In 1 Samuel chapter 1 verse number 10. 1 Samuel chapter 1 verse number 10. The Bible says, ket ti babay adda idi ti kinapait ti kararwana, ket nagkararag ti Apo, ket nagsangit iti napalalo unay. Kasi idadadanas isuna DJ may isa nga asawa ni Lakay na. Lalaiton na, tawan anak na na makaanak ni Hana. Anat na nga di asawa na Elkana? Elkana. Hana makaanak, kakabsad. Iso nga napan, ni templo, kat nagkarkararag, kat nagsangsangit, kuna na di English, kat and wept sore, nasakit di sangit na. Kat nangaramit, iti karya kinunana, o Apo, dagiti buyot. No kitaem kumati pa nakaparigat, ti adipen mo babae, kat lagipen nak, kendi ka kumamalipatan ti adipen mo babae. No di ket mangted ka ti adipen mo babae. Imbaga na ti request na ti Apo. Insangit na iti Apo di kayat na nga mapasamak. You know. And then in verse number 17, ket idin ni Eli simong bat ket kinunana, inka na si tatal na ket ti Diyos ti Israel, it den na kumaken ka ti dinawat mo kenkwana. If you are in your tears today, amok nga deta desire ta pusom ket namulin gaputi pan nakaparigat mo. Amok nga deta nga desire. Hana main sa saan nga sungbatan iti Apo. Go in peace. And according to this word, God has listened to your prayer. Amen. She was in bitter tears and God listened. Tears will awaken God's compassion and mercy. Digiti nga luwa, riingon na kakabsat iti asi. Tukayin na ti puso ni Apo Diyos. Isong malagip ko kabsat ko na kuno dumamay-mayat, deti maparparigat ko nagrigrigat. Tapno ti Apo, kaasyan na ka. Sa bali nga mintay time nga kaslang, di masapul ti Apo.
Nakamaymayat, iti pasamak ti panagbiag. Hante ibaga nga dakes dayjay. Ngem adapeg gad na ijay no hang ka nga naannad. Ngem sa balimet kakabsat dayjay samit na nukasta nga aglaslasat ka ti adu nga no agsangit no kararag kagat awam mayes nga umuno di agsangsangit ka lang ti Apo. Nga ibagbagam jay kid daw mo. Nga dayjay nga ibagbagam ket namulin kakabsat hanga basta-basta ibagbagam ti Apo nga tartari gagayam, but it has been molded by your realization of your pain. And it awakens the compassion and mercy of God. Psalms 34 verse number 18. Psalms number 34 verse number 18. The Bible says in Psalms 34 verse number 18, Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, and upon them that hope in His mercy. Amoyo, adaptaran nyo digiting words. Kunam Apo kaasyan nat. Apo lagi pun nat. Hanga gaputan nalipatan na kaiti Apo. Ngem panagriknam lang, kasapulan nga kaslang detay, talyawon na kakumamot. Lord, talyawon nakmut to na. Talyawon ka digat dinggam ipangag mo, digat daw-dawatek yan ka. And they that sow in tears shall reap in joy. What a blessing. Amen. Lastly, the tears in getting right with God. Tears in getting right with God. Dumteng ti time nga gaputi basol mangted kadatay ti ragragsak maya dayutay ti Apo kampante tayo. Consider the prodigal son. Lumamiis ti panagayat tay ti Apo, awan tari gagay ti ngagserbi ti Apo, pasundot-sundot lang iti panaggimong tayo. Hantay unay nga kasday ka aktibo kakabsat. Ket kas lang awanen dayjay regget tayo ngagparamat agserbi iti Apo. Then you begin to realize at one point in your life, kaslagan Pedro nagtaraog di manok, na-realize ni Pedro nga dayo isunan iti Apo. Sinabot na ka iti Apo. Kat na amiris mo dayjay, kat nagsangit ka, kat kunam Lord, I'm sorry. Kala di prodigal son, nagsubli iti amana. Kaslagi ni David, I have sinned against God, create in me a clean heart. Restore unto me the joy of thy salvation. Kalpasan di pa nagsangit mo to get right with God. Nga si bababawi ka kadigiti adu nga nagbidutam babak naglamlami isam iti Apo nga simmab sabali digiti mindset nga nagar-ari king ka ket adu nayaw awan iti biag mo iti panagserbim ti Apo. And now you come to God crying, Lord, give me another chance. Ti kasukat na amin digita joy. Brethren, we cannot ignore the sorrows in life, but even though we are sorrowful, yet rejoicing. Because amom nga uri agluluwa ka, kunati Apo, agapit kanto iti ragsak. That is the source of the believer's joy. Nagsasamit nga kariti Apo kakabsat. Sabi ko mata, agawit ka itatanga, agsangsangit. Amen. What a blessing.